Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Amring aha worki parlo lumujem arong along karlitang Louis Tinthong Aphan pang tek theatum Aphan karmudeda jo KSA CC atum pen kahumrida Pinini pai krepli thang achiklo ningkan surihinira inkoida trogarni KSA Central Committee atumpen lumujem arong karlitang Louis Tinthong Ahem an palidamsi chingki Chethan pen a subsovet pusitame sang lapen a kaprek pi pajur ponlo Jury Kendeng Police Station along an KSA atum palidamsi Justice Longvek Nangchipu aputak sitame chingki Chethan ponlo KSA Central Committee AGS Sir Ajaimek KSA West Karbi Anglong District Committee President Sir Therong Lapen Arisang Ho tum an kahumrida Lason sik keramtang thang ni phai Kresia jo Jurkindeng Police Station ke parlo mukoi lumpen koma anglong adak kopi koson pen loni karlitang Louis Tinthong Aphan apran armudadapi puthodadap ni phai krahini arni mate ada por phai sir kepra atitim apor malom rit kedamatumsi labangso karlitang Louis Tinthong abangarpum thekpon longlo Lason si Karlitang Louis Tinthong Ahema Sorpen Amreng Local MSC Mate EM Rina Terang Piaphan Nang Kirabchi Aphan Katuningri Padupon Lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Sitame Nang Kirabchi Aphan Perang Kiatingno Tuningri Pon Mokoy Lumpen Nang Kilo Berta Kohelet Milik Report Karbiang Long News Channel Ingdeng Pokebrahini Karbi Youth Festival Katalon Ponchialong Traditional Cum Crafts Exhibition Subcommittee Convener Kachek Tokbipi Ahinpen Lam Teisi Non Kewangchi Thang ni phai Kripo Lapen Kriser Kep on Ingdeng Pokebrahini Karbi Youth Festival Katalon Ponchialong Reception Committee Atumpen Kaprek Department Kapitik Pon Lasonsi Traditional Cum Craft Exhibition Subcommittee Convener Kachek Tokbipi Ahinpen Sitame Sai Keklem Kidam Ponchi Aphan Lapen Mesen Pen Ingdeng Pokebrahini Karbi Youth Festival Katalon Ponchialong Pachun Pon Pemechi Aphan Alang Lihin Pen Lam The Chipaklang Pon Deepu Pen Nangkilo Berta Relson Han Se Report Karbiang Long News Channel Pining Pokebrahini Karbi Bisunim Surong aje 2026 la para lang solong padupon aning kanwa nga son tak si pining sitami labangso Bisunim Surong aje ko ansi arong alon pipon di ma lapen ke litum karbia khaya jutang anso se pang tang ponji lapen ke anso se kapacit hang ponji putak litum dak taralang su labang su festival along reception committee hinpen Kedengpon akaprek department mate akaprek labason activity pon asondo kasini tum dak area bang ke traditional camp crafts exhibition subcommittee labang so subcommittee long bang nili bang ke convener arpusien lo nilimen bang ke kajek tok BP lasini tum labang so asap committee arpu dengdet pen bang ke pangceng pon lo January 12 pen sini tum ladak sun lo laso along klamalong laso exhibition laso along klamalong tum kapang thir penceng lok angton kepan lapen ke ladak hem tamne labang so adima kulat along pinang anatum piri ke jor penceng lok ke soy keret kibu kileng lapason beleng krung penceng lok ason lapason an kan bang stami lapason laso exhibition do lapen laso exhibition along abang ke only exhibition lason kali ladak ke jor kilang lason tado kalbiak he tum kachubuche pir tax tamela piri alon ke dopi apiri itum pinding sumpot tamela dak kapaklang lapen ke jor la so our side do lapen ke litum kalbiak he tum hem kachubuche ason tin hormo beleng ingkrung tar lapen ke ason tin itum kachubuche pot ladak nisoy kereta me hamren pen bethalang so lapen adang pi karbiak he tum labaso ke claim lapaso ladak paklang lapen kachujor pon aso our side pi pon aso kulat along do mate aso exhibition na along do asila hay huya tumhan misen mi et pen la
pila pupo festival la so kapang cheng ko an lo krip hopen February krip hopen krisir kep anang bong lang tu mesen mi et pen ke dolong dia warsai la pen ke ladak do tik la tum choki jun pen cheng lok ang ton la bang so kilang dun cara phan sili tum bang sub committee la bason ke seng pon dolo asini tum sub committee ar puat teng pen tum ko an mai claim pon jil ni tum sub committee members tum pen tum chairperson la kadto ka we ching room pet tum tum la so ching wai ching sai pen si tum dak get sitame la pen ke ladak mesen pen si hem tun ki kimpon ni tum committee tum ke do adim la pen ke la kulat ke dojia tum an matelang tum nang cipak lang don pen la so ka chujor chulang abar sai ki pipon aphan ni tum un an bor ilo non ni tum thek dam long bang ke penang an kichuna son si dolo pina pen bang reception bang cheng po report ni pen bang ke la sila so reception sitame lang tum asitin area pen ke bang eli tum ha west is namakar bikido hadak pen ke bang ke tum mesen mi at penang palisi tara lang so long klam long dadak arong alon nang ipidun jiphan ili tumakhaya jutang an sa pangtang pon dialong pang putin nang sirab dun atum han sa may bang nang po pen itum dak suyor chulang misen mi et pen tami padosi ili tum halakikan kilun atum han tami lang itum han talitum huor pidun nang po lapen ki itum dak kaddo kawi sirap chitu ben si ili tum laso ajutang ke intang ji lapen itu ajutang ta an so si pirthia long klam long Chethang pon ji la sinitum kabor igel halo tadak nang dun pen itung karbiak hai jutang jubat cepak lang at tumaphan nami itung lang dun pen alang litum kap bor i labang so ke kan kilo na long ta itum lang dun tek nang lapen ke litum dak labang so asitin area long stame departmental long stame labang so kepaklar kapang thir lapen ke itum pang putin lewang stame arong alon do pen kepaklang dun tek ji fansi ni tum committee tum stame bor ilo Mayan ban ke 90% akan bertanggung pini electrification mangat bang petang po sontak taksi non la water subcommittee cuman itu mesti ngomong nang bang pipe connection bang tangki jod dola pini bang ke jasmet bang ke kulat bang dak jumpit asi nasok kijum along revenue abang ke do pustame nentuman ke bori lo pamesen pangkir gaji yang untuk bori pon bombo ason si pining bang isi kecepek bang nak lo akai ningkan son oke rajat ekdom lansa detik penang anak tum keteding pen hong pengawang tum kalau bang so manggelang don pen aningkang samsi cepak bang si keses tum pen tinggi Chethan ben si keses tum pining bang isi kamatha dulu, ke pining pen bang ke lason oke pining lansa ke jo lai bang ke pavi dening pulo lason tak sealang ditum nil tum hana pin kad lo ke pining bang ke lason pa jolong le dening palang long le dening usi nil tum ta non make la bang so ateng ke sia sai pen nil tum hana pin kad ateng pen nil tum non sai bang cekan ko non make nil tum long kulat bang ke du ulang kinanji ni hang tum pulo pe pini lapen penap analo angbong nentum panang humri pulang te nentum Ajaimek long bang pekegi ason dak taksi ula iltu menit dak bihek bisnes asu atau tibul ben cibiko son kecing pudun dodo alang litum mandan litum Ajaimek long kepek do alang litum pula dak pacingkin dundera kawalang pacingkin dundera lapu market area anwang pen alang litum han cuni rilo alang litum puna le bang alang litum hormo tar kichu jor dunji phasi cuni rilo alang ada karap tum bang so lama galap lo KCS yin ben si pin khado le pining bang ke fast food hai ta jolong le pulo asi pining bang ke ethnic total ethnic hotel karbi putum puno naga puno missing puno amathang kichu jon bang alang litum si ethnic food am si jolong chodi pusi alang tum pin khat teng men tum ta pin khat lo so teng si non ta alang li kulat tibi tum ta me sisik sidang lo lapen ala ke jor hut ta me un an bang ke metang pindeng sumpot pende kulalong duig no tu pin khat lo la si ning thel alang li tum ta be alamang arju pen alang li tum na tempo adalah mau disangka nil tum kulatin tum ana nil tum pin khat ta teng pin khat alam do je alang litum kulat api aprang
antame kepang kir versi kan si cuniri lo lapen alang litum la waste bag use pan si cuniri lo alang litum waste bag use kan uthot adap elong dim nil tum kisik tang do kula dak le bivet not pulo alang litum dak bivet lo te cleanliness committee itu mahin dan sampai alang litum han cingki Chethan bai wa ka adap lo pulo ta pe la mang so garbage an mang keter ai bang ke alang litum clear pun tu kan alang litum Departmental tinggi Chethan. Ni jangkar pianglong ke parlo kopili constituency arlo Kiruni Mandal Congress Asaihem along MLA election aparman Congress party pen campaign padupon. Thang achiklo ni phai krepli ningkan surihinira inkoida trogarni kopili constituency arlo Kiruni Mandal Congress Asaihem along Congress party atim Kehaiji MLA kiligalong chipahai ponji Aphan Chethan Chemum Mayalong District Congress Amaipu Agustin Inghipen ang tonalam than pajurmi po. Aluhi aman pen nang chetong dun AICC pen ang jibag bhara lapen APCC pen Biswajit Roy Sudhari Arni Sivet along Kiruni Dongkamukam Votat langso humrida Kehaiji MLA kilikalong Rongkhang LA Lakha Pharo Sira Kresi Lapen Amri LA Lakha Pharo Sira Krehini along Congress Party pen Kilik Chepate Dunpen BJP Aparti Aphan Kedengpon Aphan Congress Party pen campaign padupo Kiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. হয় আপোনালোকে আজি দেখিছে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ যি চিফ তেওঁ কয় বোলে বিৰোধী শূন্য আজি আপোনালোকে আহিছে আজি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তথা অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি সাৰ্কুলাৰ এই সাৰ্কুলাৰ মৰ্মে গোটেই অসমত এটা ট্ৰেইনিং চলিছে আৰু আজি আমাৰ লাষ্ট ফেজত আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং দুটা এলে আমাৰ ৰংখাং এলে আৰু আমাৰ আমৰি এলে দুটা এলেটো আজি ট্ৰেইনিং চলি আছে আজি প্ৰথম ৰংখাং এলেত আমাৰ 7 নং কপলি এমচিচি অফিচত ইয়াত প্ৰায় 300 আমাৰ বুথ প্ৰেচিডেণ্ট বিএলএ সহতে আমাৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট লগত লৈ আজি ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু সেই ট্ৰেইনিংটো আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনত যেহেতু বিজেপিয়ে ৰাইজক যি ঠগন দিছে এই ঠগন যি দিয়াৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছৰ যিমান লিডাৰ্ছ বুথ প্ৰেচিডেণ্ট বিএলএ সকল গাঁৱে গাঁৱে যাতে এই গোটেই প্ৰচাৰবিলাক চলাব পাৰে এই বিতংভাৱে আজি আমাৰ AICCৰ পৰা ট্ৰেইনাৰ আহিছে আমাৰ আনকিত ডাঙৰীয়া তেওঁ আজি আমাৰ বিএলএ আৰু বুথ প্ৰেচিডেণ্ট সকলক তেওঁ ট্ৰেইনিং দিছে ইতিমধ্যে দেখিছোঁ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বা আন শীৰ্ষ নেতা আপোনালোকৰ গোচৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কি ক'ব আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেইটো চাওক সেইটো ৰাইজেহে ক্লাৰিফিকেশ্যন দিব ৰাইজেহে উত্তৰ দিব আজি আপোনালোকে দেখিছে গোটেই অসমত সাহসীয় দল বিজেপিৰ কোনো ইছ্যু নোহোৱা হৈ গৈছে এটা ইছ্যু খালে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিছতে খালে লাগি আছে পাকিস্তানী লিংক বুলি আজি তেওঁ প্ৰমাণ কি দিছে প্ৰমাণ দিব লাগিব প্ৰমাণ দিলেহে আমি বিশ্বাসত ল'ব পাৰিম কিন্তু অসমৰ ৰাইজে গোটেই বস্তুবিলাক বুজি পাইছে আৰু চাই আছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত উচিত মানে সিদ্ধান্ত বিজেপিক দিব সেইটো কাৰণে ৰাইজে অপেক্ষা কৰি আছে Karbi Anglong Autonomous Council pen Chepatri Piponsi Methangalong le Methangahem Pupu Panongsi Soteng constituency along Hitibarim Rongbong Ronghang Patua Klamalong Purtimi Akimang 2.0 Mate Ake Joypen Longlea Patta Kedengpon Amai Pamanpon Thang achiklo ni phai cricket hom ningkan surihinira inkoira trok arni West Karbi Anglong arong supi mate lakhapli Socheng constituency along Karbi Anglong Autonomous Council pen Chepatri Piponsi Purtimi Akimang 2.0 Rot Amaipi Paman Ponsi Ongdung Arat Mate Socheng constituency Aralapan Bang Surihinira Bang Parohinira Pokebra Trok
Aphan Ajaimek longlea patta Kedengpon mesen pen mai ingnipon Lason si labangso Phurthimia Kemang 2.0 ATPNC Team Karbianglong Lapen Karbianglong Autonomous Council pen Chepatir Piponsi Constituency Inkoiratrok Aphan Ajaimek longlea patta Keron Pachetang et Loputa Mai along CEM Rong Hangasangho pen Lamthi Chepaklangpo Anpartame labangso amayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Lamjai Tekangke Nili Tangtanga Chiklo Nipai Krihiniar Nipen Hamren Arong Sopialong Nili Metang CEM Interaction Program along Hamphang Asong Atumpen Kaprek Ason Mate West Karbianglong Ahempi along Kachingthur Anatu Hei Hui Aputak Chingki Chethan Ponsi Mai Inipon Rapet Loputa Mai along Lamthi Klar Sapen Rat Ahongjai along Lamthi Chepaklangpo Lason si Socheng Constituency Phurthimia Kemang 2.0 Amayalong Nang Chetongdun Aluhi Sarpo Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Deputy Speaker Avijit Crow Lapen EM Yufin Maslai Lapen MLA Rup Singh Teron Local MSC Het Singh Rongphar DC Sarangapani Board Chairman Ward Commissioner Karbiricho Long Singh Ronghang Lapen Kaprek Mankete Kidingatum Nang Chetongdun si Mai along RD Chipidun Rinti Son si Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Mai along Kidamta Ningkan Surihinira Inkoira Hini Karbianglong Autonomous Council Election Ahut Socheng Constituency Rongkor APS Pen First Position Kachepa Unthekapot CEM Rong Hang Asangho Aridengpen Alak Isi Check Pipon Lapen second third Aphan anta nong e piponsi aning parong teka Lapen non kivangchi MLA Kilikalong Jongsi 99% Chipalong dun thek pulote 5 crore Atanka Socheng Constituency Aphan Pipon Wekpo Puta Socheng Constituency Aphan aning pathetika Bas Karong P report Karbianglong News Channel কৰাচাউথত আমি টোটেল 18টা ৰাস্তা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আদালত স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰাল হিচাপে ইয়াত নেক্সট কাৰ্যসূচীটো আছে সোচেং MEC কনষ্টিটুৱেঞ্চি ভুৰথিমীয়া কেমাঙত 1.0 আমি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া 2.0 ইয়াত বহুত কেইজনৰ মাটি পট্টা পোৱা নাই আমি আজি 2156 পৰিয়ালত আমি মাটি পট্টা দিয়া হৈছে টোটেল বেনিফিচিয়াৰিজ আছে 2156 কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা গোটেইখিনি আমি দিয়া হৈছে আৰু অহা যোৱা খৰচ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা গোটেই কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে ভাৰতৰ আজিলৈকে মই দেখা নাই পট্টা পাবৰ কাৰণে যিটো ৰাজহুৱা হিচাপে পট্টা বিতৰণ কৰা লগতে যে বিনামূলীয়া বিফাৰ্ম দিয়া বিনামূলীয়া পট্টা বিতৰণ কৰা অহা যোৱা খৰচ গোটেইখিনি কাউন্সিলত বহন কৰিছে সেইটো আজিলৈকে মই বেলেগ ৰাজ্যত দেখা নাই গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্বিআংলঙত চুকে কোণে যিবিলাকত থকা স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকৰ মাটি পট্টা নোপোৱাসকলক আমি অকল মাটি পট্টা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বিআংলং আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এলেকাও সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি যাম গতিকে বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই আজি ৰাতিপুৱা মই ইয়াত গোটেই হামৰেন টাউনত মই ঘূৰিলোঁ আৰু 2 মাহ বা 3 মাহৰ ভিতৰতে এই গোটেইখিনি ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু টাউন এৰিয়া যিমানখিনি কাম হৈ আছে অনগোয়িং স্কিমবিলাকত সেইটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আগে গোটেইখিনি কাম উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাতি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যিমানখিনি ৰাস্তা এতিয়া বনাই হৈছে অনগোয়িং স্কিম আছে লাইনিং হ'ব ৰিফ্লেক্টৰ হ'ব
সেইবিলাকৰ ৰাস্তাবিলাকৰ আমি বিধানসভা নিৰ্বাচন আগে আগে এছেম্বলি ইলেকশ্যন আগে আগে গোটেইখিনি হামৰেন এৰিয়া আমি এই ৰাস্তাবিলাক উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। স্যার কিমান টোটাল কিমান পট্ট দিয়া হৈছে আজি 2000 টোটেল কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কাউন্সিলৰ টিম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰাৰ পিছত টোটেল 7,61,556 পৰিয়ালৰ এতিয়ালৈকে দিয়া হৈ গ'ল। স্যার আৰু এটা কথা কালি এটা অসমৰ মিডিয়াত এটা নিউজ ওলাই আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্টৰ যে পাৰ্কুক পাহাৰত মানে আপোনাৰ এটা পাথৰ কুঁৱাৰীত 2018ত নিমেশ কুমাৰ নামৰ এজন মানুহে মানে লিজত লৈছিল আৰু যোৱা বছৰ এইটো 7 বছৰৰ কাৰণে লিজত লৈছিলে। যোৱা বছৰ এইটো এক্সপায়াৰ হ'ল কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি তাত পাথৰ খনন কৰি আছে আৰু তাত লোকেল মানুহ প্ৰায় 50,000 মান মানুহে এইটো মানে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকৰ এফেক্ট হৈ আছে। এইটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, গতিকে মই এইটো ইনকুৱাৰী কৰিব দিম। যদি সেই কৰি যদি এতিয়া বহাই আছে যে এক্সপায়াৰ কৰাৰ পিছত সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম। dongka mukam ben hamren kiceling lalang min soben nokara kiu kutang bongolom tobar tangti na apa barikhala te abidam kasigi la non ka PRG Aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Department Aphan hukum PL Sarla tirki malong adorsha vidyalaya school do laso school ke ningan krip photo sosilo sta no anda ta laso school bank ka contractor Aphan time and gas lo notice kipi lasi laso ka petangji Aphan idum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke laso apra contractor Aphan notice pil aronteng notice pinangkok notice pipo cancel pensi oka kapre contractor Aphan hudai Sarla hamren ban secretary da Asaihem banke kam abiderason Nam tu kalau taksi sob tu alok ya don ke taksi na tum sel tax penceng lo professional tax penceng lo lapen ke mana yang si long le pota pine bifam nang de dak mata long po yar office det kan lo dak mat si long po la si dak jona pudo dakela ke deputy secretary lo taksi in charge alang kan do mata do biju pejo pen ke ni tum ta dak secretary hidung son ke banji pan pori pon bom dake long le pota ke joy pen ke roem poti me ke mang 1.0 rondet pen aji nona banke 2.0 long le pota ke joy pen polo pota nili tim Karbi Anglong sengdet pen BJP party to that pen council to that pen total long le pota ke joy kipi inglong so that 7,61,556 long le pota lake ronal Sir, habarara dom banke Chekloyan Frog dipu Chekloyan Frog West Karbi Anglong councilor or do naing ko lake mo pijo pense to pana mathana Sir, aso rainbow home richo jo kai ho to chenglong marino se do ma dak han historical place do sa mera dak constitutional kanda pon ha dia non bori pon pon na ngai thal lo por dak kelang nami phani bori pon kumpial Sir, la tirki malong adorsha vidyalaya school do laso school ke ningan krip pota sosilo sta no anda tang laso school bank ka contractor Aphan time and gas lo notice kipi lasi laso ka petangji Aphan idum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke laso apra contractor Aphan notice pil aronteng notice pinangkok notice pipo cancel pensi oka kapre contractor Aphan Sir, la hamren branch secretary da Asaihem banke kam amiderason kinam so karanta difusi dam nan kalau taksi sob tu alok ya don ke taksi na tum sel tax penceng lo professional tax penceng lo lapen ke mana yang si long le pota pine bifam nang dak mata long po yar office det kan lo dak mat si long po la si dak jona pudo dakela ke deputy secretary lo taksi in charge lo alang do mata do pasi Pijo pen ke ni tum ta dak secretary hidung son ke banji pan pori pon bom meeting ko ya Ajaimek dake long le pota ke joy pen ke roem poti me ke mang 1.0 rondet pen afi nona banke 2.0 long le pota ke joy pen polo pota nili tim Karbi Anglong sengdet pen BJP party to that pen council to that pen total long le pota ke joy kipi inglong so that 7,61,556 long le pota lake ronel Sir, habarara dom banke Chekloyan Frog dipu Chekloyan Frog West Karbi Anglong councilor or do naing ko lake mo pijo pense to pana mathana Sir, aso rainbow home richo do kai ho to chenglong marino se do ma dak in an historical place do sa mera dak concealment kanda pon ha dia
non boribon bonon nang irang than lo pothoda kelang nami phani boribon Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu